Ush. Hello and good morning everyone. Mayamda ngasidi yam exciting oiba video amkak utning manbadagi aise matam khar se vlogging se lep se ra na khalamane dubo ai mayamda utning mandana aise video ama semge na dun tholakpane, and I'm sure it's going to be very exciting because it's something very unique. I am so pamigiri khalle information kharaga so dum share tawramge haina tawbani aroga information ama khakna 15 September digi akhoi gi it's there's a good news for people who are traveling often to different states. I think asai gi government of India na lauthokre 15 September digi any one person who is who travels a lot, aduga private business firm thabak tawba adigi central ki thabak tawba sum state amade ama travel tawba leidana ko moi mayam gi kano registration plate se akoi gi adum problem oidana ko manipur dagi ama thau ama state ama thau adigi to West Bengal dagi sidum thau wai traffic police nu kham bagi janjat ama su dum leidana ko adugi mayam do kok na bana. If a person is traveling for more than 4 states dagi hena travel to mi orgadi adum apply to way aragani ID number se sequence se ai screen da kap to ke sumai taruni do BS mamang da koi gi chahi register gari gi register to bagi chahi hapani ko suppose handak se 2021 de hawani hawga di 2000 registration se 2021 dina 21 na mang da hapa ani adaga 21 mang matung da B8 haina ko Bharat haina ko sigi number plate se hapaga di anywhere chatpada police na kanam ta kaisu khama aro unless if there's any emergency gumba leba natraga di ko hoi frisking duty gumba laya ganda di kangdre masini guys number plate ano bagi information hai babo namit se right chat bagi weather mak ni lai ri se sa da ba apek mamli tawro ko Hazikai ni lady busi Sinjamay supermarket ki traffic island dun eh. Chalo. Police guys eh. If you wear proper helmet, at least helmet amadi upagadi no traffic police na kaya phada bani helmet uptragadi ko haninga ka phaning daga phada ba to udi to edo ga su dum leidana phara ga su matam mangi dana thaba ma satho kanda dunga yare ngai di helmet ti soi dan upio glove nung ama ma uptraga su city. I'm going to meet a brother who does tuning. Of Yamaha RX 2 strokes. They are one of the members of this 2-stroke group. Oi RX 100 ki kang ko ngata thoba ma lei bane posta ne wei kang bu jo ai ni so 2 strokes do ngau za vai tare. I don't know, I have to have some thing to show me
ꯑꯩꯁꯨ excited ꯑꯣꯏꯃꯟꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯒꯦ ꯀꯥꯞꯊꯣꯔꯛꯑꯕꯅꯦ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯑꯩꯁꯨ vlog video ꯁꯦꯝꯗꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯊꯕꯛꯁꯨ ꯆꯤꯟꯃꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕꯤꯁꯦ ꯊꯝꯕꯤꯒꯅꯨꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ white line ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ matungda he khambio habdi mamangda zebra crossing na mi planning ba leidana ko si smak loina khajalagadi nuaite dana ko si traffic rules ai si isa sa na loina follow to bi gada ne koi isa na sumana habit che chukthok sa gada ne traffic police katang da sa taina ba ya de da koina koina su khrai sa sa da chokhat pai si sa sa da sa lei bani na adum yeng minar se mayam right now I'm at Sanjain Thong near Forest Department I've done my BSc and MSc postgraduate in forestry so palli bai lamjin thana do ngai re ai ngam da bai chang si hoina kayam thurab jana lo thogak khani adu leiram mana side leiram ani singไปโมกันดิทำว่าใกล้ยำจินแล้วก็จ้าๆก็ทำว่ากี่วันเนี่ยสมัยข้างเลยตัวนี้ไม่ยำสิการตอนนั้นThis guy, see this guy? Number one bullshit guy. He do the wee woo because he have to go in front of the traffic. Look. Look at them. It seems like they're so much in a hurry. Hello. Mic check. This is Ryan and this is my voice over. Live TV di ai changa phom yor pada sai gi kano dai the un again to kan sida Yamaha da check out to gi tor kan sida mic se plug in phajan toram dana na thoki leram dana makhon amtat kano toram dre record toram dre adagi di pura bera ne handak ki matang sidi yengena masana na la e duga horendi mic su plug in toram dre adagi test towring accident macham su thokre samai tawbani da sagi bike se aise thawya ba thawre test ride tawre adagi khangba ba khange khanga matung da di horen test tawgena ain thawre thawbasida kano se sagi brother se aina test ride tawri se khitang yengda pendra jane haidi aina ju hekta nganga thawdu mi gari ne nuai tawni na ngangdre ado mana tonga aise nganga mo hekta taw as nuai he Yamaha RX ta sumaina sigi speed ta thawbasidi aina han pusida han mane thengna bagi yoram dai sida magi accelerator wire se chapkhidana accelerator wire chapkhidana wire se wankhatlaga mamang se ekta thangat pane me haidi ngasai gi power se yam kanbani na ko ana sum yeng taminar se makha taba accident thola ani phajaba post taba
마 그놈아 여기 와봐. 제 야들이야 시소 이번에 얼마 야들이니 시소 바꿔야 신은 나 기분이 나쁘게 신은 뭐 사이게 더구나 숨에 사오야 드레 뭐야. 그래서 가만 떠오네 나까이 제 이거지 같이 숨에도 돼 심을 거나 또 이행 나라서. 네. 아이디 땅 굴네 봐. 땅은 온다 아. 그 좋아한다 이야 먼저 그래 있네. 아위 바이크 테스트 라이더 사네 와일라. 홈데야 지 강삼 님네 알로 아루이 록 사가일라 야마하지. RPM지. 이 канал 장애의 진행도 어떤 인수나 뭐지 가해야 장애의 포샤야 돼 이제 그러면 제발도 이 일라게 이 바이크 정들래. 매우 깨끗이 웬다. 이실라 지나가지고 왔네 어. 만두 보고 왔네 하. 무테임나나. 하. 공리상진다. 뭐하지마 하, 이름 사줬네. 괜히 있어. 건강하네. 알아지? 남자 에이. गाड़ी से मुझला मसीनी गाड़ी एक्टिवा से खरा टोइग्रे खरा टोइगे ममाई से खरा टोइगे बदगी ममाई कक्पसु याद्रे सेमदबदि याद्रमनिना ngsaigi brother sina puraga workshop amada puraga semnabagi kanna ngangnabagi tawre mioi bai si soyo haibsi tamanga soi ba haibsi tamangam dabanina ngsaigi thokaning daba thodokpudi thokre adubu yam nungairibadi ngsaigi uncle amasung ngsaigi brother se activa thorei bese moi se idi yam apudi saudi sau creator gasu yam mokona di bab tanaraga akhoi aphaba term da yasanaba purakre madugi da maktasu brother la amiba ngsaigi activa gi mapu brother dusu aina ngai letana thagali because of his patience magi patience leibadagi phadana badagi ko thokaning da thokupudi thoktre. And I'm so sorry dear friends for not being able to show you the video about RX which I was gonna show you because of what have happened today. But please do not worry, I'll be back with another video with the same RX100 with more upgrades, and I'll be giving you all the details about the RX100, how he did it, and how is the power, everything, every single detail of the bike. And until then, please stay with me, stay tuned, drive safe, and bye bye.